Dobro večer, Nusar Hadžikadić, live feed. Danas je subota, nije nedelja. Ja znam da obično ovaj program počinje nedeljom u 8 sati, u 20 sati na večer, međutim, ovoga puta je to razlika. Napravili smo izuzetak zato što sutra ću putovati u Sjedinjene Američke Države i neću moći da uradim live feed, tako da smo odlučili da to uradimo večeras. Trebao sam zaista da putujem danas u Ameriku, međutim, desio se problem sa kalendarom i to je bilo pogrešno upisano, tako da je ostalo da ide sutra i zbog toga, iako je to uzrokovalo probleme i tamo kod kuće i na fakultetu i ovdje, ali eto, to je sad situacija kako imamo. Drago nam je da je profesorica Lada Sadiković mogla da za ovako kratko vrijeme da promijeni svoj raspored pa da bude ovdje sa nama. To nije profesorica koja sjedi do mene, ali nju ćete vidjeti za jedno 15 minuta. Ali mi je izuzetno drago da je ona mogla i da može biti sa nama, zato što je stručnjak o pitanjima i za pitanja na čije odgovore mnogo od nas želi da sazna. Znači, odgovor na ta pitanja mnogo nas da sazna i zato što su ta pitanja izuzetno važna za budućnost Bosne i Hercegovine kao i njenu sadašnjost. Prije nego što počnem sa prvim gostom, razgovor sa prvim gostom, htio bih samo da je u Tuzli u petak održana prva osnivačka skupština Platforme za progres, gdje je izabran gradski odbor i zaista mi je drago da kažem da je ta manifestacija prošla odlično. Hvala domaćinima, od koordinatora regije Sava, profesoru Alji Mujčiću, do koordinatorice inicijativnog odbora u tom momentu, doktorice Đeriti Kupčehajić, koja je nakon toga postala i izborom koordinatora gradskog odbora. Bilo je izvanredno, drago mi je da smo bili tamo, mnogo ljudi je bilo tamo i nadam se da je to početak izvanrednog rasta platforme. A sada da predstavim Selmu Alihodžić, koja je ovdje iz Doboja Istok, koja se priključila platformi i pomaže nam da organiziramo platformu u nekoliko opština u stvari, pa ćemo o tome razgovarati. Pa hajde prvo, molim vas, predstavite se, ko ste, šta ste, odakle ste, zašto ste na ovom svijetu, čime, tako. Dobro večer svim iskrama. Drago mi je da sam dio ovog pokreta od samog početka, kako je se pojavio profesor Mirsad Hadžikadić, zaista svim srcem se trudim da pomognem sve što mogu. Hvala najviše. Trenutno radimo na 4 opštine. Dobro. Organizujemo ljude, upoznajemo ljude sa našim programima, okupljamo što više iskri, tako da bi sada najviše volila da pozdravim te sve iskre iz Doboj Istoka, opštine Doboj, Tešanj i Odžak. Naravno, najaktivniji su u Tešnju, zaista moram to priznati, ali nisu ni ovi loši. Mnogo energije u Tešnju, ali ovi ostali su blizu. Prije nego što nastavimo da predstavimo i par mladih djevojaka koje imam ovdje u studiju, da ne kažem, dođite ovam pa nam se predstavite, molim vas. Tako, vidimo jednu, da vidimo drugu. Evo vidimo ovdje sada, hoće nam se predstaviti. Dobro, kako se zoveš, molim? Ja sam Tajra Avdaković. Dobro. Ja sam Lejla Alihodžić. Dobro, recite mi prvo, znači, Lejla je Selmina čerka, tako, i otac je tu, ali on neće da bude na nacionalnoj televiziji. A Tajra je kćerka gospodina Samira Avdakovića koji je ovdje, a i on neće da se pokaže. Recite malo, u koju školu idete, šta vam je najdraže predmeti, nećemo školu, najdraži predmeti, gdje
ide koju školu? Ja idem u osnovnu školu Aleksa Šantić, a moj omiljeni predmet je matematika. Ja idem u osnovnu školu Pokvatnica, u Pokvatnicu, to dobo istoku i omiljeni predmet je hemija. Svaka vam čast, nauke, divno. Reci, znam da se ti baviš ritmičkom gimnastikom, tako nešto, da? I da si prvak svijeta u svemu. Imaš medalja. Da, imam. Reci malo sve medalje. Imam 21 medalju ukupno, najviše imam zlatnih i... Još da se hvali, da svaka čast. Dobro, I volim sport i uživam u njemu. Dobro, čime se ti baviš kad nisi u školi? Pa trenutno idem na kurs njemačku i u slobodno vrijeme crtam, a također sam se bavila karatom i tekvondom, u čemu sam bila uspješna. Svaka čast. Hvala. I recite mi šta će, kad prestaje škola? U julu, tako, julu. Šta radite za odmor? Kuda ide? Gdje vam je najbliže ići? Pa najviše volim za ljetni rast kad idem sa porodicom na more i ta neke izlete i to mi se dobro. Nije sa društvom, nego sa porodicom. Porodicom. I ti isto, ja? Da, i sa bratom. I sa bratom. Prijatelja imate mnogo? Drugova, drugara, drugarica? Obično škole, jel? Ili su Uglavnom. I sretnosti, jer vam ništa fali u ovoj državi? Šta vam nedostaje reći? Pa, ništa ne mislim. Ništa, sve ima. Za sad sve imam. Dobro, hvala vam lijepo što ste bili sa nama. Hvala. Nije bolno, jel da bilo da nije, dobro, hvala. Dobro, divne si, hvala vam. Hvala. Roditeljima. Dobro, sada, kakve se aktivnosti u Doboju, Tešnju, Odžaku? Da. Što se tiče Doboja, kakve su sad aktivnosti, šta se dešava? Što se tiče Doboja, znači mi smo ovako se napravili par sastanaka i utvrdili smo da bivši Doboj, bivša opština Doboj sada ima trenutno 6 opština. Znači Doboj Jug, Doboj Istok, Doboj, Stanari i Usora. Dobro. Pokušavamo da to sve okupimo i da to bude jedna platforma za progres Doboja. Za sad imamo otvorenu stranicu gdje se mijenjaju ove aktivnosti tako da se upoznaju ljudi. Ima li interesa, govorili smo o Tešnju, da je zaista dobar interes. Kako ljudi vas nalaze? Kako znaju da ste vi ta osoba, da razgovaraju sa vama? Pa dugo godina sam radila u Tešnju, imam dosta prijatelja tamo. Odžak? Odžak, isto sam, imam prijatelja u Odžaku i to je krenulo od 2 ljudi, razumijete? To je prije nekih 10-ak dana otprilike i sad imamo 16 ljudi, ni manje ni više, ali mislim da će se povećati broj. Naš normalan proces je da počnemo sa radnom grupom koja je sastavljena od svih članova. Od tih ljudi izaberemo obično inicijativni odbor koji treba da dovede do skupštine na kojoj učestvuju svi članovi, koji onda izaberu odbor koji zamijeni inicijativni odbor i to je sada 4 godine odbor koji će voditi aktivnosti u određenom gradu, opštini i tako dalje, a isto izaberu delegate za regionalnu skupštinu i predstavnika najčešće u regionalnom odboru. U kojoj ste fazi vi sad, recimo, u Doboju, Tešnju? Pa tek je to pred inicijativni odbor, da. Možda je Tešanj ponajviše odmakao i već je tu da se pripremi izbor nekih članova za inicijalne odbore. Jeste li imali nikada problema, je vam neko pregovarao? Ne, niko nije. Što se bavite Mislim da svi smatraju da je ovo zaista jedan dobar pokret koji nikom ne može naškoditi. Zaista. Sve poštujemo, nikog ne diramo, zaista radimo svoj posao. Tako da mislim da niko nam ne može ništa prigovoriti. To je odlično rečeno, mi radimo svoj posao. Da. Ne krivimo nikoga drugoga, ali pokušavamo da budemo dio rješenja. Tako. Sada, ti članovi koliko god da ih ima, kakva je struktura tih članova, šta biste rekli? Su oni mlađi i stariji, muškarci? Pa kako da vam kažem, zavisno od opštine do opštine. Što se tiče Dobo Istoka, mogu reći da su sve maltene studenti.
Doboj, imamo isto dosta mladih ljudi i uspješnih ljudi. U Tešnju nije sposoban i uspješan, mislim, sve su zaista posebni ljudi, ne znam, sa privatnim biznisom, sa aktivnostima koje rade. Ne znam ih ja sve lično, ali javljaju se. Hvala što ste bili sa nama. Hvala. I nadam se da će sve te aktivnosti prođe najbolje vrijeme. Hvala. Dobro, a sada naš gost koji je najavljen, profesorica doktor Vlada Sadiković, njena specijalnost je ustavno pravo, tako, na univerzitetu i predajete na univerzitetu u Sarajevu. Dobrodošli, hvala lijepo, hvala vam što ste prvo izdvojili vrijeme da budete sa nama, a drugo što smo promijenili originalni plan kakav je bio u aprilu i da možete popuniti ovaj termin. A dugo sam razmišljao o vama, mnogo sam lijepo čuo o vama. Možete samo, ne znam, ako ćete da se predstavite, gdje ste rođeni, gdje ste završili fakultet i šta ste se završili tako. Da s ljudi malo poznaju. Pa možda će biti interesantno, malo rijeđe spominjem, ali ja sam iz Sarajeva, rođena sam u Ljubuškom, u hercegovačkom gradu, dobro, na granici s Hrvatskom. Hercegovka. Da, po porijeklu Hercegovka. Završila sam pravni fakultet gdje sam magistrirala i doktorirala, ali je interesantno da sam završila i muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu i diplomirani sam profesor klavira. Nisam to znao, svaka čast. Hvala lijepo. Zaista, muziku izuzetno volim, ne da imam nikakvog talenta, ali to je ogroman plus za mene. Hvala mnogo. I je li kada svirate, gdje svirate? Apsolutno. Pa u zadnje vrijeme se malo više bavim svojim primarnim poslom, ali sam se dugo vremena u životu bavila sviranjem klavira praktički od vrlo malih nogu. Jedno vrijeme sam čak bila i profesor klavira izvan granica države, jedno vrijeme sam radila u Bosni i Hercegovini i sviram koliko to dopuštaju moji sadašnji posao. Divno. Koja vrsta muzike? Klasično, naravno. Naravno, klavir, radi se o klaviru. Dobro, ajmo ovako. U pripremi za ovaj razgovor, malo smo sjeli popili kafu. Ja sam mnogo toga već naučio. Odmah ste mi rekli da je ovdje najveći problem Bosne i Hercegovine to što ona ovdje nema vladavine prava i zbog toga ona nije pravna država. Kako da dođemo do vladavine prava? Šta treba da se desi? Pa evo, poduhvat je pokušati odgovoriti na to pitanje u kratkom roku. Ali to je jedan primarni proces, možda će biti bliže i našim gledateljima i gledateljkama kada bismo spomenuli da je to jedan temeljni uvjet za napredovanje države. Ne samo za ulazak u Evropsku uniju, jer napredovanje ne znači nužno da mi to radimo radi Evropske unije ili bilo koga drugog, napredovanje znači da mi to radimo radi sebe sami. Tako da pravna država mora biti svaka država po dokumentima koji to propisuju, koja želi da bude članica Vijeća Europe, potpisnica Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, članica Europske unije i članica NATO. Dakle, temelji se sve na 3 osnovna principa, a to je da svaka država koja to sve želi da ostvari, a po mom mišljenju i dubokom uvjerenju, Bosna i Hercegovina nema budućnosti bez integracija. Sve evropske države koje nas okružuju svoju su budućnost našle u integracijama i to se upravo našlo oko dokumenta koji ima veliki značaj u našoj državi, a to je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja zauzima izuzetno važno mjesto u našem Ustavu, aneksu 4, dakle aneksu općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, i na temelju kojeg dokumenta su se evropske države ujedinile nakon Drugog svjetskog rata i odredile grupaciju prava i sloboda koje su preuzete iz univerzalne deklaracije o pravima čovjeka i građanina, koje su pokušali da kolektivno, odnosno zajednički zaštite.
Ako je to tako, i čini se da u preambuli, kako god se to zove, stoji primarnost te Evropske povelje o ljudskim pravima, ali meni se čini da sve u tom ustavu, ili aneksu 4, u suprotnosti sa tim ljudskim pravima, počevši od koncepta konstitutivnih naroda, a ne suverenosti, suvereniteta ili maksimiranja beneficija za svakog građanina. Pa vi ste upravo rekli da je sve u suprotnosti. Ja bih rekla da taj član aneksa 4 općeg okvirnog sporazuma, dakle to je član 2.2, nalaže prioritet Evropske konvencije nad svakim drugim pravom. To je vrlo važno i po tome smo jedan veliki izuzetak u Europi i imamo direktnu primjenjivost konvencije. Znači ne treba vam zakonodavna razrada u pogledu aplikacije ili obraćanja sudu na nacionalnom nivou, dakle u nacionalnom pravosuđu. Tako da putem Evropske konvencije direktno se obraćate sudu. A to što ste rekli da nije u skladu naš aneks sa tim članom, sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, jako je važno spomenuti da smo 3 faze imali na koje je trebalo odlučno reagovati, odlučno poduzeti korake. To je bio prva faza u kojoj smo mogli nešto uraditi, bila je Dejtonska faza 1995. kada je potpisan opći okvirni sporazum, parafiran, i kada smo trebali, to upravo vaše pitanje, dovesti u sklad sve odredbe Ustava, aneksa 4, znači pružena nam je prilika da ih dovedemo u sklad sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Naime, to nismo uradili, ni uz pomoć visokog predstavnika koji je u skladu sa aneksom 10, konačni tumač, dakle vrhovna vlast, ja bih to tako rekla, vrhovna vlast sa svim ovlaštenjima iza kojih stoji oružana sila u njihovom sprovođenju. Tako da smo to propustili. Druga faza nam je došla ratifikacijom Statuta Vijeća Evrope i potpisivanjem same Evropske konvencije i mislim da će vam biti jako interesantno ukoliko ponovim i naglasim da je to jedini dokument kojeg smo mi potpisali. Nismo učestvovali u donošenju općeg okvirnog sporazuma, nismo ga ovdje ratifikovali u našem parlamentu, nije preveden na naš jezik, ali smo jedini dokument koji smo iz cijelog tog korpusa dokumenata usvojili, obavezali se da ćemo se ponašati u skladu s tim dokumentom je Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava. Dakle, pružen nam je put i u samom aneksu 4 da uredimo te neusklađenosti, međutim, to nije niko uradio do sada, nije niko pošao tim pravim putem. Možda, ako kažem da sam malo i razočarana zbog toga što i oni koji bi trebali da nam pomognu na tom putu, čija je izričita zadaća primjena Evropske konvencije, i oni su izostali da nas u tome i podrže. A to su svakako institucije Vijeća Evrope, pa i Evropske unije. Znači, imamo dokument koji nije usvojen, ali postao naš ustav, nije usvojen na parlamentarnoj skupštini. Mislite na opće okvirni sporazum? Nije preveden nikad na naš jezik. Unutra osobe koje se smatraju Bosancima ne mogu da budu birane za određene... Da, građani Bosne i Hercegovine. Ali kad smo razgovarali o ovom, rekli ste da imaju dvije različite stvari. Jedno je da se primjeni i ovo što imamo, što zovemo Dejtonski okvirni sporazum ili aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine, a druga je da se promijeni ako treba da bi bio bolji. Mi imamo čak i ovaj prvi problem, da primijenimo ono što smo prihvatili na neki način. Što smo potpisali. Zašto to ne prihvatiti? Zašto to ne primjenjujemo? Ko je odgovor? Pa odgovornost bismo mogli podijeliti na više subjekata. Postoji odgovornost na nacionalnom nivou, postoji odgovornost na evropskom nivou. Dakle, obzirom da smo ušli u evropski kolektivni sistem, zajednički sistem zaštite ljudskih prava, gdje država iznoseći kršenje ljudskih prava ne iznosi kršenje samo vlastitog poretka, nego i evropskog poretka, što čini taj sistem jedinstvenim u svijetu.
i iza kojeg stoji Europski sud za ljudska prava koji razmatra te aplikacije, samim tim postoji svakako odgovornost primarna na državi. Tako da teorija i praksa pokazuju da je primarna odgovornost na državi. Sekundarna odgovornost je na provjeravanju koliko država poštuje te svoje prihvaćene obaveze. Jer nije nam te obaveze neko nametnuo. To je jednostavno ugovor u koji dobrovoljno pristupate, obavezujete se da ćete izvršavati presude tog suda, ali samim time dobivate i zaštitu ljudskih prava, provjeravanje koliko država je u mogućnosti da osigura svojim građanima ljudska prava i temeljne slobode. I tu smo apsolutno propustili svaku moguću šansu, obzirom da imamo od 2009. prvu presudu, pa 2014. drugu presudu, 2016. treću presudu i kad sastavimo sve tri presude, Segić i Finci, dr. Ilija Spilav, Jazra Zornić, dobit ćemo nesaglasnost ključnih odredbi aneksa 4 sa ključnim dokumentom Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, koja da se primijenila i prije donošenja presuda Europskog suda, a mogla je, jer smo bili u obavezi da uskladimo sve nedorečenosti, neusklađenosti sa Europskom konvencijom, mi smo mogli već 20 i više godina da napredujemo. Međutim, sada smo dobili zadaću da mi sami mijenjamo ono što je došlo kao gotov proizvod državi Bosni i Hercegovini u okvirnom sporazumu, mirovnom okvirnom sporazumu. I sad se pitamo da li je temeljni princip poštivanja ugovora Pacta sunt servanda, da li je on ovdje primjenjen i ko ne postupa u skladu sa mirovnim ugovorom. U jednom momentu nešto što se zove Venecijanska komisija se očitovala o Daytonskom sporazumu. Većina ljudi zna po tim imenom, gdje su ukazano na određene probleme u okviru samog sporazuma aneksa 4. Taj dokument postoji, Europa je formirala Europska unija tu komisiju, Vijeće Europe, ona se očitovala i niko ništa. Šta sad? To je vrlo interesantno. Dakle, to je pitanje nad kojim treba svi mi duboko da se zabrinemo. Zašto? Zato što postoje principi, zajedničke tradicije, ideali, vladavina prava, ljudska prava, koje Vijeće Europe i Europska unija dostigli su jedan određeni standard i taj standard se naziva u teoriji standard minimum. I od tog standarda se polazi u daljnju integracijnu stepenicu koja se zove Europska unija. I svi smo svjesni, barem ja sam izrazito svjesna, da se ne može preskočiti stepenica koja se zove uvjeti, principi, temeljna načela, statuta Vijeća Europe, član 3, pravna država, demokracija, vladavina prava, ljudska prava, to se ne može preskočiti. Dakle, mi možemo samo dobiti šansu da te uvjete ispunjavamo pod određenim nadzorom. Kako je sad moguće ispuniti samostalno te uvjete kada oni koji su nadležni za nadgledanje provođenja presuda, izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava i oni koji imaju instrumente za provođenje takvih presuda ne rade svoj posao. I onda se pitamo to što ste rekli, da li je tu određena diskrepanca, dakle imamo nešto što ne štima. Poznata je činjenica da se država isključuje iz Vijeća Europe, sankcije su političke kad ne izvršite presudu, a dobrovoljno ste ušli u europski sistem zaštite ljudskih prava. I to se nije dogodilo s Bosnom i Hercegovinom. Ja mogu pokušati protumačiti razloge i dobro je što je tako, jer Bosna i Hercegovina u ovom stanju sa ovim problemima nije samostalno došla u te probleme. Dakle, više je nego evidentno da oni koji su primarno trebali da izvrši te obaveze to nisu u stanju da izvrše, ali je i više evidentno da i oni koji bi nam trebali pomoći da uradimo te obaveze, da izvršimo te obaveze, da i oni ne izvršavaju svoje funkcije. Ali ako mi hoćemo da uđemo u Europu, ne možemo sa ovim ustavom, ne tako?
Ne možemo, jer mi bi onda promijenili čitav evropski sistem na taj način. Samo uvođenje jednog principa iz našeg sistema dovelo bi u pitanje čitavu Evropsku uniju. Svaka bi se država morala izjasniti o promjeni, a zašto bi oni mijenjali sistem koji sjajno dijeli u svim drugim državama, a više je nego očigledno da ovdje taj sistem ne funkcionira. Sva 3 člana predsjedništva kažu da žele da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji, ali nisam siguran da postoji konsensus da treba da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine. Znači da nisu ozbiljni? Pa, vidite, možemo to gledati sa 2 aspekta. S jednog aspekta, ukoliko želite da pitate nekoga, i drugi aspekt je ukoliko želite da vas provedete obaveze koje ste potpisali. Da li se pita neko ko je potpisao obavezu da će izvršiti, da li je to dobrovoljno, da li idete na sud i radite nešto što vam je sud naložio dobrovoljno ili samo zato što iza toga stoji određena sankcija. Dakle, vrlo je upitno. Obaveze se preuzimaju, naravno da postoji sankcija, ali te sankcije za neizvršavanje presuda suda su političkog karaktera i to je manjkavost velika Evropskog suda za ljudska prava. Mi, znači, imamo dokument koji treba da se poštuje i ljudi da izvršavaju svoje obaveze koje su preuzele na osnovu tog dokumenta. Primarna država. Primarna država. Ako neko ne radi svoj posao, ne obavlja svoju dužnost, možemo li tužiti tu osobu, te osobe, kome da ih tuži? Možemo tužiti internacionalnu zajednicu, da kažem međunarodnu za svoje nacije, ne narod, internacionalnu zajednicu za stanje koje se mi nalazimo, a u onom dijelu kojem se oni doprinijeli stanju u kojem se nalazimo. Pa da pođemo od početka, vi ste pitali koga može u principu tužiti za sve ovo što nam se dešava. Prvo, u uspostavljenom evropskom sistemu zaštite ljudskih prava postoji vertikalni odnos pojedinac-država. I država je preuzela ključnu obavezu zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda svakom pojedincu pod svojom jurisdikcijom, to je član 1. Također, država se obavezala na izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, država. Sad, kada vidimo da država niti je zaštitila pojedince pod svojom jurisdikcijom, naprotiv, nije ni izvršila presude, onda se pitamo sad koja je sljedeća instanca. Sad, u propisanom postupku sljedeća instanca je Komitet vijeća ministara koji nadgleda izvršenje presuda i kojeg sačinjavaju ministri vanjskih poslova svih članica Vijeća Europe i naravno istovremeno Evropske unije. Oni su u svom nadgledanju bavili se jedno vrijeme presudom sljedeći Finci, poslali su 3 upozoravajuće rezolucije, privremene rezolucije koje nisu imale nikakvog efekta. I nije mi poznato da su se poslije bavili novim presudama koje su uslijedile, a to je Azra Zornić i dr. Ilija Spilav. Dakle, presude koje tretiraju pravo na izbore. Jedno od ključnih prava koje sadržava Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava. U pogledu drugog pitanja, treba poći od Dejtonskog sporazuma ili općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Vidite i sam naslov mnogo govori, sam naziv mnogo govori o kakvom se sporazumu radi. Dakle, radi se o mirovnom sporazumu i morate jasno i precizno znati ko su potpisnici sporazuma. U tom smislu imamo 9 potpisnika općeg okvirnog sporazuma. Ono što mnogi ne znaju je da je Evropska unija jedan od potpisnika općeg okvirnog sporazuma u svojstvu specijalnog pregovarača, special negotiator. Tako da mi možemo tumačenjem tog ovlaštenja Evropske unije da potpiše opći okvirni sporazum, ja ne znam praktično niti vi, pretpostavljam ko je zaista pisao odredbe, ali možemo iz tumačenja uvidjeti da je Evropska unija igrala tu jednu od većih uloga prilikom pronalaska određenih rješenja koje zadržava Aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine. Tako da cijenim da je velika odgovornost i na Evropskoj uniji da popravi određena rješenja koja su nametnuta nakon rata. Primjera radi, kada bi se dalje udubljivalo u analizu do sada donešenih presuda, vidjeli bi da
Evropski sud, odnosno pojedine sudije navode kao legitimni cilj strašni rat, pa kakav rat može biti nego strašan, tragičan i tako dalje. Mislim da to nije razlog da se neke diskriminatorne odredbe opravdaju ni tada ni sada, ali eto tada su bile na neki način opravdane i u tom smislu daljnji potpisnici imamo 5 država koje su u svojstvu svjedoka potpisale opći okvirni sporazum i to Sjedinjene Američke Države, Rusija, Njemačka, Velika Britanija i Francuska. I imamo 3 države koje se u preambuli općeg okvirnog sporazuma civilnog dijela nazivaju parties, dakle učesnice rata koji se u nazivu svome općeg okvirnog sporazuma naziva tragični sukob u regionu. Tako da vidite da je kompleksno sve skupa, da se radi o međunarodnom ugovoru i da iza toga mandat se crpi iz Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Dobro, vi ste govorili o odgovornosti države. Odgovornost države? Države ovdje ima sve manje. I čini mi se. Evo recimo govorili smo o vašem primjeru korištenja riječi entitet. Često zaboravljamo da to upotrebimo kada govorimo o Federaciji Republike Srpskoj, a to ima određene posljedice, tako? To ima posljedice jer je samim time neupotrebljavanjem riječi, o tome bismo mogli još samo govoriti o jezičkim varijantama u govornom području, ali ukoliko u institucionalnom smislu donesete uredbe, akte, zakone i izostavite riječ entitet, to je već nešto što nije u skladu sa općim okvirnim sporazumom i ne može činiti vladavinu prava, što nam je temeljni uvjet napredovanja. Dakle, ne crpi svoje postojanje onako kako to stoji u aneksu 4. A oni koji to ne koriste i koji to rade namjerno da bi se stekao utisak da su entiteti u stvari države. Evo, možemo to na različite načine protumačiti, ali evidentno je da ni mediji, čast izuzecima, ni pojedinci ne upotrebljavaju više za teritorijalne jedinice riječ entitet, koja na engleskom znači nešto, something, dakle ima svoj neki prijevod, ali ništa određeno u smislu da bi na neki način pokazalo ili dokazalo to što jeste. Znači to je sastavni dio države Bosne i Hercegovine. I kada, dozvolite samo da kažem, kada ste me pitali o odgovornosti države, ja zaista moram reći da i temeljem mišljenja Venecijanske komisije o kojoj smo malo prije ovog razgovora spomenuli i razgovarali, da Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti da ispunjava svoje međunarodne i regionalne obaveze, oni su to kao zaključak donijeli u svom mišljenju, ali interesantno je da je parlamentarna skupština Vijeća Europe zatražila mišljenje o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ovlastima visokog predstavnika. I mi smo to mišljenje dobili 2005. godine, mi smo dobili određena rješenja, mi smo dobili crno na bijelo, evidentno šta je to što koči državu Bosnu i Hercegovinu. Mi smo dobili tu pismeno da je Bosna i Hercegovina veoma slaba država sa organima koji nisu dovoljno jaki. I sve su to činjenice, egzaktne činjenice na kojima treba raditi, od kojih treba početi. Sad, sljedeće pitanje, ja vjerujem da bi bilo s vaše strane ko je nadležan da to počne da radi. Kada gledamo opći okvirni sporazum, samo je jedna institucija dobila ovlasti da formira te institucije, a to je institucija visokog predstavnika. Dobro, znači, činjenica da imamo visokog predstavnika znači da je to nekako priznanje da je država slaba i da on ili ona imaju odgovornost da je naprave funkcionalno, pošto se to ne dešava danas, iz ne znam kojih razloga, možda visoki predstavnik ispunio stvarni mandat zaista od svojih naredbodavaca, poslodavaca da uradi bilo šta, ali činjenica da se mnogo toga ne radi što bi trebalo, može se on tužiti ili taj ured? Pa ja bih rekla ovako, vi ste rekli nisu izvršili svoje obaveze, to je tačno, ali činjenica je da su neki i naškodili državi Bosne i Hercegovine. Dakle, kojoj državi u svijetu se pomoglo
da njeno pravosuđe bolje funkcionira ukidanjem Vrhovnog suda u Bosni i Hercegovini. Znate li vi za neki sličan slučaj u svijetu? A to se desilo u Bosni i Hercegovini. Ja ne znam za takav slučaj. Pa da budemo iskreni, to se dogodilo za vrijeme mandata visokog predstavnika, jednog od visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali egzaktno mi smo samo tu instituciju preko noći izgubili. Zaboravili. I što je glavna činjenica proizašla iz nestajanja jedne takve institucije? Došlo je do velikog problema koji se naziva nejednakost ljudi pred zakonom. A vi, pretpostavljam, shvatate ozbiljnost toga, jer nas je na to upozorilo i Vijeće Europe i Europska unija, i to je temelj vladavine prava koji suštinski u definiciji mora imati saglasnost nižih akata sa višim, a viši koji mora proizvesti iz najviše. Evo da sada ovdje pročitam neka pitanja, recimo gledajte. Nermin Šaran, da li je moguće tužiti kršitelja državu? Državu može pojedinac da tuži i države po članu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava 23-24, znači imamo pojedinačne predstavke, imamo međudržavne predstavke i u tom slučaju interesantno je, ali što god se dogodi za sve je samo po sada uspostavljenom sistemu odgovorna država. Nema trećeg lica koje bi moglo biti odgovorno. Znači možemo tužiti, ali samo država. Ili ništa se ne. Ali vidite, sad je to ključno pitanje. Zašto smo došli u situaciju, pa i kad nas izostavimo, zašto nas puštaju da se gomilaju presude Europskog suda protiv države, a svi znamo da država nije u mogućnosti da zaštiti ljudska prava svojih građana, jer nema ustav, nema instrumente da ih zaštiti. Sad je to pitanje, to je pitanje svih pitanja. Samra Šarić, drago mi je za prisustvo pravnika, za reformu pravosuđa treba mnogo ljudskih resursa i znanja, pozdrav za gospođu Vladu. Samra Šarić, ponovo, u BiH su na snazi zakoni koji su preuzeti od Jugoslavije, postoji interes za izradu novih, ali nema volje da se usvoje, šta da se radi. Ja sad taj izraz volja i obaveza, znači za nešto nije samo bitna volja, nego pitanje da li nešto uopšte treba ili ne treba da se izvrši. Mislim, kao pravnik na taj način razmišljam. Ponovno kažem, kada nešto dobijete da izvršite, zna se sistem, ako ne želite to, mora da se izvrši. Dakle, ja ne bih sve smatrala voljom. Postoji i zato rješenja, ako nema volje, ima neko ko ima ovlast da uradi određene postupke, to smo već. Nežva Terzić, koga možemo tužiti da bi nam država dala prava iz Dejtonskog sporazuma? Pa evo, kao što sam rekla, obzirom da se radi o općem okvirnom sporazumu, mi se ponašamo po načelu da se ugovori moraju poštivati i ovdje, nažalost, moram da konstatujem da ne izvršavaju svi svoje obaveze iz međunarodnog ugovora. I to nanosi veliku štetu Bosni i Hercegovini, a da li je moguće nanositi štetu, a da baš niko ne odgovara? I može li to opstati na duže vrijeme, da se nama ogromna šteta nanosi, a da zato niko ne odgovara? Država čak ne stagnira, nego nazaduje. Sad da pojasnim ovu terminologiju, koristi se termin Dejtonski sporazum, vi govorite o općem okvirnom sporazumu, nekad govorimo o Ustavu Bosne i Hercegovine, što je aneks 4 tog sporazuma, ali sporazum je mnogo širi i veći. Ja sam rekla da opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini je puni naziv, međutim u praksi se koristi skraćeni naziv, obzirom da je nastao u Daytonu, u zrakoplovnoj bazi Ohio pored Daytona. Koristi se taj popularni naziv Dejtonski mirovni sporazum, mislim to je isto kada kažemo opći okvirni, ja govorim opći okvirni sporazum za mir, da naznačim važnost da se radi prvo o međunarodnom ugovoru, drugo da su potpisnici međunarodnog ugovora 9 subjekata, treće da mandat crpi od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, četvrto iza kojeg stoji vojska,
95. da se obaveze moraju izvršavati bez obzira da li se radi o državi ili se radi o nekoj drugoj strani. U našem slučaju odgovorna strana za izvršavanje obaveza je institucija visokog predstavnika. Znači da nam je svijet dao nešto što je daleko od idealno i onda nas pustio same da se borimo sa tim, a nemamo šanse da se borimo. Pa ja bih rekla da nam je svijet ili već kako nazivamo to što se jesu međunarodna internacionalna zajednica, to što se događalo 1995. godine, mi smo dobili instrumente za suočavanje s problemima i taj predviđeni instrument je upravo institucija visokog predstavnika. On se naziva konačni tumač, dakle vrhovna je vlast, ili da pojednostavim, kako je to Venecijanska komisija u svom mišljenju iz 2005. godine lijepo naglasila, da mi bez djelovanja visokog predstavnika, oni ga nazivaju sigurnosni ventil, dakle on u tom mišljenju je dobio takve izraze da faktički mi ne bismo mogli preživjeti bez djelovanja visokog predstavnika. I to je crno na bijelo stavila Venecijanska komisija, što znači da su sve države članice Vijeća Europe istovremeno i Unije digle ruku za to mišljenje Venecijanske komisije. I odjednom je počeo da slabi utjecaj, odjednom smo počeli da izbjegavamo Europsku konvenciju i sad smo došli u situaciju da smo preuzeli mnogo težu obavezu bez da smo prethodno ispunili ono što svaka država do sada uradi. Svaka država je izmijenila odredbe Ustava koliko je to bilo neophodno. I drugo pitanje na koje ja nemam odgovora, ali bih ga rado postavila, jeste zašto institucija koja se zove Venecijanska komisija, pravi naziv je Komisija za demokraciju putem prava, to je pravi naziv Venecijanske, popularno nazvana Venecijanska komisija, jer se 4 puta godišnje sastaje u Veneciji. Zašto jedna takva komisija koja u opisu svoga posla ima zapravo pomoć državama u tranziciji nakon pada Berlinskog zida, dakle sve one poteškoće i probleme pomaže državama da ih riješi koje one same nisu u mogućnosti u tom procesu tranzicije. I sad se postavlja za mene ključno pitanje zašto se mi bavimo recimo nekim manje važnim stvarima, a ne idemo da ovoj državi pojačamo njen temelj. Dakle, zašto Venecijanska komisija nije pomogla pri izradi novog ustavnog rješenja, obzirom da je Aneks 4 samo aneks međunarodnog ugovora. On se naziva Ustavom u svom nazivu i dio je civilnog dijela ugovora koji ima i vojni dio. Dakle, mnogo je kompleksno, treba poći od početka, od toga šta je potpisano, kako je potpisano, koje su obaveze i onda ćemo doći do činjenice da smo rješenja za izlazak iz ove situacije dobili od strane Europe. Dakle, Venecijanska komisija je naglasila u mišljenju i to vrlo opširno je obrazložila. Ne moramo se sa svim složiti, ali sve one navode koje su oni nama predložili kao moguće rješenje, samo nisu rekli na koji način da ih mi sami uradimo. Znači, nemoguće da ih sami uradimo bez pomoći institucije visokog predstavnika. Vi kažete da Aneks 4 nazivamo Ustavom Bosne i Hercegovine, što implicira da on to nije? Pa to bi bilo jedno rješenje sui generis. Ja ne bih mogla reći da je to Ustav, ali daje neke početne korake. Pazite, Savezna Republika Njemačka je nakon Drugog svjetskog rata 1948. godine dobila nacrt, 1949. je usvojen i stupio na snagu Ustav koji je jedan od najboljih na svijetu danas. Dakle, 3 godine nakon završetka Drugog svjetskog. Dobila od nekog sa strane. Pa sad, ali ovako ja bih rekla, taj Ustav je toliko savršen da on zapravo sadržava sve ono ključno i bitno za jednu takvu državu kao što je Savezna Republika Njemačka. Dalje, kancelarka, gospođa Angela Merkel, zašto mi ne bismo imali nekoga koji bi takve ovlasti imao? Kad mogao ovu državu, danas je izvršna vlast u centru zbivanja. Ona je ta koja je motor, ključni, pokretačka snaga, a kod nas je najslabija karika izvršna vlast. To je američki princip isto tako. Jeste, a nemamo ni sudsku vlast kompletnu, zbog toga imamo nejednakost ljudi pred zakonom, nemamo zakonodavnu vlast, imamo udvajanje nadležnosti ne na 2, nego na 2 i više nivoa.
Je li to vama izgleda efikasno i efektivno? Ne, apsolutno ne. Nežva Terzić kaže, mi smo protektorat, a visoki predstavnik spava kako doći do izmjene Ustava i povrata na Ustav Republike i povrat na Republiku BiH ili Ustava Republike BiH. Pa vidite, povrat ili promjena ili izmjena ili primjena kako god, radi se samo o napredovanju države. Znači mora se poći od toga da se organi države ojačaju. Samo da budu u onoj snazi koju imaju sve druge europske države. Mislite li vi da je to mnogo što tražimo? Apsolutno ne. Dakle, to bi bio početak, a onda bi se već ti organi uz međunarodnu pomoć i jednostavno nadgledanje mogli početi približavati svim ovim teškim uvjetima, čiji recimo za neke države monitoring vladavine prava još uvijek traje i dan danas od strane Europske unije. Ja ne vjerujem da će to pitanje moći tek tako da se riješi u Bosni i Hercegovini. Ali isto tako ne vjerujem i da će Europska unija mijenjati svoje odredbe radi Bosne i Hercegovine. Zašto bi? Ali eto, Albaniji su dali izvanredan ustav, jel? Jesu. Venecijanska komisija se založila, napravila sjajan ustav. Ja i dan danas ne znam razlog. Iako je pozvano, pazite, ovo je jako interesantno, desetine rezolucija do sada usvojenih od strane Europskog parlamenta su pozvale Venecijansku komisiju da se direktno uključi u rješavanje problema u našoj državi, u pravljenje ustava. Čak u jednoj rezoluciji stoji da je pod hitno potrebno izraditi novi ustav i nikad se nisu oglasili tim povodom. Ali sve su to, dakle mi tu govorimo kao jedni, drugi, ne, to je sve jedna Europa. Radi se o jedno te istim državama, nisu to neke 2 ili 3 strane. Kada kažemo Vijeće Europe, to je samo jedna institucija koja oblikuje državu na putu ka Europskoj uniji. Hari Safeć, mogu li građani BiH, Bosne i Hercegovine, tužiti Dejtonski mirovni sporazum kao diskriminatorski, kao na primjer sam naziv entiteta, kao i već donesene presude Sejdić, Finci i drugo, što je dokazano diskriminatorski, a znamo da svaki ustav mora biti u skladu sa ljudskim pravima, odnosno da su konvencije o ljudskim pravima iznad svakog ustava. Mogu li građani BiH tužiti? Ne znam kako mogu tužiti Dejtonski mirovni sporazum, možda one koji su potpisali. Pa evo što se zapravo sad dešava, ja sam shvatila koncept tog pitanja. Svi se pitamo zašto se ništa ne dešava, presude se donesene i ja sam nedavno na jednoj javnoj tribini zaista rekla da evo, možda u nekim stvarima smo vrlo daleko od Unije, ali u nekim imamo zajedničko oboljenje, a to je nemogućnost izvršavanja sudskih presuda. Jer više je nego evidentno da Bosna i Hercegovina to ne može uraditi, zato što njen ustav nije usklađen sa Europskom konvencijom, presude će i dalje stizati takve će biti, koje će biti protiv države, dakle to je vrlo teško izreći da je nešto protiv države, jer ta država nije ni u stanju da garantuje ta ista ljudska prava, da ih zaštiti, ali ukoliko se ne pristupi na pravi način, a pravi način je jedini način koji sadržava opći okvirni sporazum i aneks, to je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava koju imamo, usvojili smo je. Ne trebate nikoga pitati u državi za Europsku konvenciju, za to nije dovoljno. Ne trebate nikoga pitati da li on hoće da primjeni ili neće, to je obaveza, to ste prihvatili. Znači imate put, ali naravno da je potrebno riječi sprovesti u djelo. Dakle, zato imamo instituciju koja ima ovlaštenja uspostavljanja ustavnih i političkih institucija u državi. Nežla, još jedno pitanje. Šta profesorica kaže za 2 škole pod jednim krovom, kako je apartheid moguće da živi u praksi? Ne znam je to vaša oblast. Ja se nažalost jako pitam, da li vam je poznato da Vijeće Europe sprovodi velike projekte u Bosni i Hercegovini koji jako mnogo koštaju? Da li vam je poznato da oni istražuju taj fenomen umjesto da ga ukinu? Da li vam je poznato da se ne bave ljudi koji su nadležni da se bave tim problemom? Apsolutno taj problem ostaje kao nešto
što je dio ovog dejtonskog rješenja i bojim se da nije na pravi način tretiran. Zar je to pomoć jednoj državi u tranziciji, pomoć u njenom obrazovanju? I znate da je obrazovanje element od jedne od ključnih moći države. A ovdje vidite na našem slučaju da je država Bosna i Hercegovina lišena svojih moći, lišena je Weberovske prisile, legitimne prisile. Ja je ne vidim ovdje u državi. Policija nije izvršila reformu u skladu s evropskim principima u Bosni i Hercegovini. I to nije izvršeno. Dalje, ukinut nam je Vrhovni sud, nemamo ministarstvo obrazovanja. Mi smo jedina država u svijetu koja ne može obrazovnu politiku da obrazovnom politikom upravlja sa državnog nivoa. Da li mislite da je to pomoć Bosni i Hercegovini? Dakle, mnogo je definitivno vrlo teških problema koji su još pogoršali situaciju u našoj državi. Nisu nam pomogli, nego pogoršali. To za obrazovanje slažem sa vama. Nisam sigurna da Amerika ima to na državnom nivou, mislim da ima savezni, na nivou saveznih država, ali opet postoji mehanizam koordinacije. Postoji. Ali Barbara kaže, Francis Boyle je rekao, u Daytonu su Amerikanci uz saglasnost ostalih velikih sila skrojili državu BiH sa vijekom trajanja od 15 godina. Ljudi iz Pentagona su mi jasno rekli da će se prema Holbrookovom planu dogoditi usporeno, ali konačno cijepanje Bosne i Hercegovine. To je sad što je Francis Boyle rekao. Gospođo Lada, gdje smo i kuda idemo zaista, koliko se ovakav sistem može još održati, kako se, još dodatno pitanje, kako se dio Bosne i Hercegovine može zvati Republika Srpska, kad nije ni Republika, ni samo Srpska. Dva pitanja, je to dio ovoga pitanja od cijepanja. Projektovano da ne bi trajala dugo. Pa zavisi, na to se pitanje može gledati dvostruko. Ako gledate, kao što je gospođa navela, može se i tako tumačiti, ali ja bih ipak tumačila na način da su nama dali šansu. A šansa je u članu 2.2, dakle primjeni Evropske konvencije. Međutim, politika nije ono što uvijek izgleda kako se trenutačno predstavlja. Ja nisam izgubila nadu da će se Bosni i Hercegovini vratiti pravo, dakle da će se ona vratiti u pravo, jer ovo što se sada dešava, Bosna i Hercegovina je izopćena iz prava. Ovo sada, pazite, i kad progledate nekome kroz prste, ne možete to vječno raditi, jer ćete sutra vi imati problem. Ima granica. A koliko možemo propadati, to ja zaista ne mogu reći, ali da sam jako zabrinuta, jesam. Dakle, zabrinuta sam nečinjenjem, neizvršavanjem obaveza, daljnom destrukcijom države, daljnom destabilizacijom države, daljnim sakaćenjem njenih organa, ovlaštenja i pored toga što smo 2005. godine crno na bijelo dobili mišljenje da ove institucije i ovakva Bosna i Hercegovina ne može dalje ni u kom slučaju napredovati. To je vrlo ovako interesantno šta da se na to kaže. Moramo ipak tražiti pomoć u integraciji, mi očekujemo pomoć od onih koji su potpisali ugovor, ni manje ni više. Ne dobijamo ili tražimo? Tražimo, pa naše je pravo da je tražimo, naše je pravo da zahtijevamo, ali hoće li, pa isto tako moram naglasiti da niko ne može natjerati visokog predstavnika instituciju, naravno govorimo o poimenično, nego govorimo o instituciji koja je formirana Dejtonskim sporazumom, niko ne može natjerati instituciju da djeluje, institucija je predviđena da djeluje kada ona smatra da je to neophodno. Ajka Tabaković, kako i možemo li se izboriti za elektronsko glasanje na sljedećim izborima? Pa ja bih prije svega uredila državu, uredila pravo na izbore i pravično biranje, pa onda govorila o svim drugim finesama. Ne možete graditi kuću, to stalno ponavljam, bez temelja. Ali ako nam elektronsko glasanje pomogne da uklonimo ove koji ne dozvoljavaju da se ovo ostalo desi, možda ima smisla da počnemo sa elektronskim glasanjem. Ja sam rekla jednom prilikom, ja sam navikla nekako na plastičan način da teške i krupne stvari objasnim. Ukoliko imate jako loš automobil, njegov motor je pokvaren, sami mijenjanjem volana nećete podnijeti tako. Dakle, i obrnuto, imate savršen automobil, pokvaren volan, taj automobil će i dalje ići, možda ne sasvim pravo, ali će ići, dakle, mašina mu je dobra. Tako da, čisto sumnjam bez instrumenata,
neće se moći ništa uraditi. Dobro, kod nas nema ni motora ni volana, ali dobro. To se zove u policiji instrumenti za vršenje politike, dakle, ti instrumenti nisu u našim rukama. Fahra Salihović, postoji li način da se Dodik, kao neko ko bi trebao da predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu, spriječi da radi protiv nje i počne raditi za ono za šta ga ta država plaća? Pa ja bih rekla, ne samo jedna osoba, nego bilo ko se eventualno utvrđeno ili eventualno ponaša drugačiji nego što to zakon propisuje. Zbog toga govorimo o pravnoj državi i o tome šta znači da su svi pojedinci jednaki pred zakonom. U tom smislu zakon mora biti jednak za sve. Zakon mora biti jasan i precizan. Zakon mora biti taj koji uređuje odnose u društvu. Iza zakona stoji država i legitimna prisila. Znači, opet se vraćamo na sam početak. Ukoliko nema efikasne i djelotvorne države, ukoliko njeni organi nisu u najmanju ruku snažni kao što su to organi svih članica Vijeća Europe i Europske unije, i ukoliko minimum nemamo ovlaštenja koja ima zakonodavna, izvršna i sudska vlast u svim tim članicama, onda ja ne bih dalje ništa govorila o tom pitanju. Znači, vladavina prava prvo, pa onda sve ostalo. Sve ostalo zajedno sa ljudskim pravima, dakle neodvojivo je bez ljudskih Elida prava. Hadrović, ne možete po svaku cijenu, provati, dakle morate da to idete. Jasno. Elida Hadrović, poštovana profesorice, da li se Dejtonski mirovni sporazum može mijenjati, imajući u vidu da je to ugovor ili sporazum kao i svaki drugi, pri tome je da takva promjena ne izazove ponovno sukob. Pa ja bih prije to pitanja o promjeni pitala šta je sa primjenom mirovnog ugovora. Evo primijeniti kako treba. Zašto nismo prvu stepencu uradili, pa možda ne bismo govorili o promjeni, jel? Dakle, imamo tu veliku razliku. Ali oni se stalno pozivaju, ljudi na vlasti iz nekog naroda i drugog, trećeg, kada im odgovara, kažu, eto, to je protiv Dejtonskog sporazuma, kada im ne odgovara, niko o njemu ne govori. Kao da se primjenjuje proizvoljno ili ne, uopšte, ovisno o situaciji. Pa mene iskreno zabrinjava nekad, nemam naravno nikakav razlog ni da štitim, tako reći, jednu ili drugu stranu, a jedna je država, druga strana je međunarodni akter, naravno. Nemam nikakav razlog ni da jedne krivim, a druge branim, ali u svemu tome mi moramo vidjeti kakve su mogućnosti i kakve su stvarni instrumenti. Nekad mi se čini da su svi zaboravili, da namjerno neće da vide, da ovo nije redovno stanje. Znate što me najviše... Da, ali najviše me pogađa činjenica kada nas upoređuju sa državama iz okruženja, kao da smo mi država koja samo treba da ispunjava određene kriterije, a ne država koja je nemogućena da pomakne koraka naprijed. Dakle, mi se ne možemo upoređivati sa državama iz regiona. Mi smo specifična država zbog toga što imamo implementaciju mirovnog ugovora, to je 1. Imamo visokog predstavnika, ponavljam, to je 2. Imamo oružanu silu, to je 3. Dalje imamo element koji se uključio bez da smo ispunili prve kriterije odlučujuće, a to je Europska unija. I svi ti akteri počeli su posao da rade preskočili su temeljne kriterije koji moraju oblikovati državu na putu ka Europskoj uniji, jer u Europskoj uniji vas čeka teži posao. Dakle, ne lakši, nego teži. I sad, recimo da se dogodi pozitivna diskriminacija, da nas prime u Europsku uniju, opet morate od početka, ili da oni mijenjaju svoj sistem ili da se mi mijenjamo. Jer evo, imamo primjer, ja sam tu više navrata spominjala jednog komiteta koji radi na nivou, kad se radi o implementaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da ne može da se formira komitet jer mi nismo prihvatili način formiranja, a to je prosta većina sa Europskom unijom. Dakle, ne trebamo dalje o nekim težim stvarima govoriti. Ovo je dosta teško pitanje i ako se ovom pitanju ne priđe na pravi način, bojim se da napredovanja još dugo godina neće biti. A najviše razočaralo to da niko ne odgovara za ovo stanje.
Jeste li čuli za takav slučaj u svijetu? Vesna Halibić, šta naša gošća misli o našoj podjeli BiH po regijama? Mi smo ustanovili regije unutar Bosne i Hercegovine, 6 regija, sve prelazne entitetske granice u smislu pokušaja da integrišemo potrebe ljudi i da ih natjeramo da komuniciraju na neki način. Podjeli BiH po regijama koja nije po ustavnom sporazumu, kako to možemo primijeniti ako pobjedimo na izborima i u entitetu Republike Srpska, to mora pričekati šta nam ona predlaže. Ne znam. U smislu regija, evo, mogu li ja da kažem direktno što stoji u jednom evropskom dokumentu. Evropa, Vijeće Evrope nam je 2006. godine nakon Venecijanske komisije uputilo rezoluciju gdje kaže 3 ključne stvari. Ja često pitam studente što mislite kako biste vi posložili 3 ključna problema u našoj državi. Naravno, ne misleći pritom je da sam ja toliko pametna, nego samo koristim materijal, dakle rezoluciju koju je Vijeće Evrope uputilo Bosni i Hercegovini, svim institucijama, svim organima, svim državnim službenicima, dakle onim koji su nadležni po svojoj vokaciji da prime takvu rezoluciju. I oni su probleme postrojili na sljedeći način. Prvi problem jeste, kaže, ravnoteža pravičnog između etničkog i građanskog predstavljanja. To je prvi, dakle zamijeniti, lijepo piše replace. Na drugom mjestu je nemogućnost izvršavanja odluka, dakle nemogućnost donošenja bilo kakvih odluka, a kamoli izvršavanja. I na trećem mjestu su naveli problem teritorijalne reorganizacije države. Dakle, to su 3 ključna elementa od kojih treba početi. Naložili su nam u toj rezoluciji, gospodine Hadžikadić, da vratimo Vrhovni sud, ali mi ga nismo sami sebi oduzeli. Interesantno, jel? Dakle, naložili su nam da vratimo, pa kako da vratimo nešto što nismo oduzeli sami sebi? Kako? Ja se pitam, vidite situacije u pravosuđu i razgovora oko šta je čija nadležnost, ko je taj ko treba da popravi situaciju. Pa su nam rekli da moramo i obrazovanje srediti na državnom nivou. Pa opet kažem, nismo mi razvlastili državu i učinili ovako nemoćnom i slabom. Hari Safeć, molim da odgovorite, da li je rješenje da recimo nas 300.000 građana Bosne i Hercegovine tuže opći okvirni sporazum i da ga tako makne? Ne možete to, mislim, sporazum, pa pazite, način na koji glasi pitanje, ja sam sve pravne elemente izložila ovdje, moguće elemente, dakle moguće pravne izlaske iz ove situacije, nemoguće, jedino sad imamo u ovoj situaciji mogućnost da tužimo državu, ali smo sve te mogućnosti iscrpili, dokazali, Evropski sud je protiv svog rješenja donio presude, jer Evropska unija je specijalni pregovarač Dejtonskog sporazuma, zar to nije nelogično? I sad je taj isti Evropski sud donio presude koje su apsolutno dovele u pitanje pravo na pravične izbore svih državljana Bosne i Hercegovine. Zašto nisam rekla građana? Zato što ako se opredijelite kao građani ne možete se kandidovati na bilo koju funkciju. Dakle, građani ne postoji u tom smislu u našoj državi. Morate se izjasniti kao Srbin, Bošnjak ili Hrvat da biste vršili određenu funkciju. Ako se desilo sve ovo što se desilo sa Bosnom i Hercegovinom, što se nastavlja dešavati, da li zaista i postoji koncept međunarodnog prava? Pa, koncept međunarodnog prava očigledno postoji, ali da li je on djelotvoran i da li on može da odgovori na sve ove probleme, to je ono što je. Dosta se govori o tome da međunarodna zajednica u smislu sadašnjeg poretka Ujedinjenih nacija, da oni nisu u mogućnosti da odgovore svemu tome, a vidite sad, sve ovo što se dešava sa Evropskom unijom moglo bi da koincidira sa našom situacijom. Čuli ste za reformu u Evropskoj uniji, čuli ste za mogućnost uvođenja vojne oružane sile u Evropskoj uniji, a prije nekoliko dana pročitala sam mišljenje francuske ministrice za evropske integracije koja kaže da mora doći do reforme u Evropskoj uniji. Znači, problemi
su uočljivi. Vidljivo je da Europska unija ne može da sprovede ovo što je trebalo već odavno da sprovede u Bosni i Hercegovini. A mi željno gledamo i očekujemo da nam pomognu, da izvršimo samo te minimalne obaveze kojima bismo malo pomakli, počeli napredovati, jer mi nazadujemo, to je vrlo opasno. Zbog toga je opasno upoređivati državu Bosnu i Hercegovinu kao i svaku drugu državu. Zašto još? Zbog toga što smo i država koja je pretrpila genocid, mi smo postgenocidno društvo, to se mora uzeti u obzir, to nije nimalo jednostavno i uvidjeti sve ono, dakle sve one aktere ili greške koje su doveli do toga da dođe do genocida u Bosni i Hercegovini. Dobro, sad meni je ovo zaista nije jasno. Jedan sistem koji postoji, koji se zove Europska unija, koja donese neki koncept koji zove međunarodno pravo, koji uređuje odnose između država unutra, koji se onda ne primijeni na neku drugu državu. Da li to znači da onda imaju klasa država? Za neke važi, za neke ne. Pa svi smo primijetili da se nešto dešava, ali ja još nisam sigurna kako bih to nazvala i opisala. Ali evidentno je da ista pravila i principi ne važe za nas koliko i za druge članice. Recimo Vijeće Evrope, evo toga smo član. Sad, da li je nemoć Vijeća Evrope ili je nehtjenje ili mi ne možemo... U redu, ali kako, šta god daje, nemoć ili nehtjenje. Ako postoji sistem koji se ne primjenjuje, po meni taj sistem ne postoji. Ili nije konsistentno primjenjuje. Znači došlo je do njegovih... To je erozija sistema, koji znači da te vrijednosti više nisu vrijednosti sa kojima smo počeli. To je ključno, jer ako ne primijenite vrijednosti na jednak način za sve, onda ćete dovesti svoje vrijednosti u pitanje. I svoje vrijednosti dovodite u pitanje, sjajno ste to rekli. Da li je moguće udruženjem advokata i pravnika da se traži spas za BiH? Ja se izvinjavam, mi smo sad prošli termin od 9 sati, ali toliko ima pitanje, interesantne razgovora, jedno da se ipak još minuta. Da li je moguće udruženjem advokata i pravnika da se traži spas za Bosnu i Hercegovinu? To je interesantno pitanje. Ja nekad imam običaj, pa nemojte mi zamjeriti, ja protupitanjima govorim. U kojoj se mjeri svi oni koji bi se trebali baviti ovim problemom, koliko su se uključili u rješavanje ovog problema? Koliko imamo, neću da nabrajam, ali to nazivamo općenito civilnim sektorom, pa pronaći će se svi oni koji su trebali da se uključe u rješenje, nisu se uključili, sad opet možemo tumačiti iz kojeg razloga, ja to ne znam, ali činjenica je da je izopćavanje države Bosne i Hercegovine iz prava i onemogućavanje njenih institucija, dakle, evo da kažemo, one nisu ni demokratske takve institucije, nisu demokratske. Ne možete izopćiti čovjeka da bira, to je pravo i građanina, da čovjek bude građanin, pa zato su se ljudi borili da ne budu podanici, išli su na Bastilju. To su vrijednosti koje su ostvarene. Zajem Osmanović, pozdrav za moju divnu profesoricu. Ovom prilikom je molim da nam odgovori zašto Ustav Bosne i Hercegovine nije prilikom donošenja usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama. Očigledno nije, vi ste govorili o tome, a ovo možete spekulirati na razloge zašto nije. Tako, to ne možemo, jeste, to je pitanje, zahvaljujem gospodinu, on je pravo pitanje postavio, ali mi nemamo odgovora na njega. Evo vidite kakvih 9 moćnih subjekata je potpisalo sporazum i imamo to što imamo danas. Dakle, nije dobro ni djelomično spominjati sporazum, ni onda kada vam treba, a prešuti kada vam ne treba. Dakle, sve ono što je potrebno uraditi, po meni sporazum pruža dovoljno da bi se krenulo naprijed. To faktički znači da ti potpisnici sporazuma, općeg sporazuma, neki ili nam rade aktivno protiv ove ovakve države ili jednostavno stoji po strani i gledaju šta će se desiti. Pa, mogla bih reći, dakle, usudila bih reći da su podcijenili problem. Možda, da li vi mislite da bi se moglo na taj način odgovoriti? Problem je zaista veliki. Ako misli da problem može ostati u granicama, ja mislim da se varaju. Vi ste optimistični i stvarno
možda je to diplomatski odgovor, jer vi faktički vi kažete da su htjeli, ali je problem bio previše kompleksan da bi oni uspjeli u toj namjeri. Druga interpretacija bi bila da nisu nikada niže htjeli. Ali eto, taj sporazum je trebao da bude privremeni. Privremeni, opći okvir. Dakle, okvirni dogovor govori general framework agreement. Zaustavimo rat, pa hajmo, onda ćemo se dogovoriti o načinu da to poboljšamo i tu smo stali. I tu smo stali. Dakle, kako je rekao gospodin Perry Ashdown, nažalost, pokojni gospodin Perry Ashdown, veliki prijatelj naše države i jedan od bivših visokih predstavnika, nije se nikad prešlo iz faze implementacije mira u fazu izgradnje države. I to je tačno. Sada mi trebamo da isto pogledamo se u oči i malo govorimo i naše odgovornosti, jel tako? I tu se slažem. Isto tako mi mogli smo ponašati se drugačije i ovaj sporazum ovakav kakav i primijeniti mnogo bolje, ali sa druge strane u određenim granicama, a eto i snage unutar države koje ne žele dobro su iskoristili tu situaciju da dovedu u velikoj mjeri. Krajnje granice. U velikoj mjeri. Ja mislim da je to. Hvala vam najljepša. Mnogo smo toga naučili. Hvala vama, zaista. Zaista mi drago da ste ovdje bili. Nadam se da ćete ponovo doći, pošto biće mnogo više pitanja. Zaista sam uživala i hvala vama najljepša na pozivu. Hvala. To je to za danas. Čujemo se ponovo za jedno 8 dana. Doviđenja, prijatno. Svako dobro. Sad ja nekako prekinem, a ručno.